Kashat Sukra jong kasin rat Jowai kabajulong man usnem shwaban hiar rep hiar yang shalingka bat shakper ban ai Nguh ai dem ye kami Mariang kabadei kanong besa kanong ai bam ID yo pat ben riu shitelup kaperthai mentau snem la pelong ye kani kashat ha ka nyotrik uyayong hamadan min koi perdi yong pia na do kapor shpho baje min step kidukot jong kanyam tri sin rat Jowai kila shimenta da jing kemen ba jing shit ham min sim yakani kashat niam las dang hamadan min koi perdi yong pia akapor shipho baje but akapor no pai sngi ki pai pa kilami banit pendep ya kashat ka kemen sa Iawmusiang da kabayat ling ba kabiar kablai ringkat kashat karwai nadu ki khna ki Samla ki rangba ki kenthei bat chinrang ya kale kemen Shad Sukra Iawmusiang la saki do Justice HS thank you nong bishar ka Meghalaya High Court ku mukongsan ubala khuble Shad Sukra ya barok ki khun ka nyamtri bat kenturu iki khun ka sinra Jowai ban ri kendong bat ya dai ka riti dostur ka ba pinya pher ya ka jinglong kerpang jong ka jai ban riu nyutrep na ki wei pat ki jai ban riu kari India ula kentu ban penek pensa ya ni ka jinglong pa kerpang bale it hok mat da ka prathai barok ka wei Ula ongru ka jat benriu ka bastat bat ka basyempang ka wengi ka basniu mat ka penbahasa syu ek ka bahasa ka jinglong bajanai. Kijing Shad ki balapen Phuh ya ka Iawmusiang mentau snem ki kentup kijing Shad na ka kenhon karbi troop Guwahati mat kijing Shad tenrai kenru kelot komiti sinrat Jowai ka nyamtre Shillong student chiangyar Chiliang raj tebep pali dulong sinrat nyamtre umulong panaliar Iawmusiang lom perdi yong pia kaseng khasi mau plang kasin telilang kalum yong kejam kasin rat Shillong bat lum kerwiang
dia pelong dan dia Shad men nampak dan buan mas tuntutan dia ikut senrai panjang ban IT ban bed museum ban kudo ban priam bersuma ya kerja restor bakal jenok terpang yang banyak beliau tema bakal beliau terus start katai lagi dokumen bawen pemlong dan hati bertolong Shillong pertei nak ada cerita beliau bantuan ke kai kemat ban Peit yang ini di rukom restor jadi satu dokumen bagi Rong berlong kat sini di sesi aku play dan apa ni dokumen mana Rong di rumah aku play